Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 18. Agyaman kayo iti Diyos, dakas man wano nasaya at ti kasasaad. Daytoy ti kaya ti Diyos a panagbiagyo, akas tattao ni Kristo Jesus. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Perde amin ang makan dito balay. Dinto pa'y ngamin makagatang iti uray basit la kumaaref. Siyak samot ti paspasagidam. Kat asino kumapay? Sikat ti agtrab-trabaho. Makitam kumamot ano anya ti kang runaan akasapulan dito balay. Nagriga ti awan ref na. Saan ka kadin nga agunget? Di mo matgayam amo ti mangrik na. Idi pa'y ngay bagbagakan ka akasapulan tayo ti ref. Lala, pasensya ka na. Tay mayak dito yung accounting office. Okay lang, si Kakit Timot. Umay kula ko madamagan. No kaano ang mai-release ti bonus tayo. Madaman akwen kwentaan mi. Apaman ang mapirmaan ni boss, maala tayon ton. Nasayaat mo kasta. Adda ngamin kahit ko agatangan. Amin tayo nga empleyado, kat agur-uray iti bonus tayo. Huwag nga rod. Kasapulan tayo mat ngamin unay ti kwarta. Oh, Mare, si Kamat. Umayak man makiref, Mare. Ay, katwan umunag ka. Nagrigat at talaga ti awan ref na. Ay na, makagatang kayong tumot, Iparef ko kumaday ti ginatang ko a karne ti baboy kan manok. Ay, adapay nga't na lugar na. Kisaya kun agay naka-freezer. Taigay ti pangikabilan ta kadagita. Ay na, nakababain una yan, Mare. Ay, unay kamutan, Mare. Okay lang ka di. Ala, umay ka ijay kusina, ta iref ta dagita awit mo. Sa dino tinapanamba kahit. Napaanak di tabalay ni Kumare. Imparef ko dagi di karne a ginatang ko. Kasta. Duan ti ref da. Sika, kaano ka ngay mat agumatang iti ref tayo? Ay na. Dandanin. Isuasan kan nga agreklamo. Kasapulan tayo nga rod ti ref. Amok. Ngamaguray ka Tas saan abasta mapidot ti ref? Kasapulan na maiurnungan. Ay, unay katoy bakat kun aya. Nagtal na ka man. Dinaksagid-sagidan. Napudot ti ulok ita. Kanayon mat anapudot ti ulom. Di ka matgayam mangrik na. Mapanak pa di tabalay ti Kumare tapno makiref. Agasa mo ngay dayta pa ng parparigat mo kanya. Ala, isaganam nga ruden ti pangrabyan tayo kadagiti ubing. Adda naluto asidaan nga inyawid ko. Tapno saan kan nga agluto. Manayunan tumanan tirorod mo. James, adan di bonus tayo. Nagmayaten. Thank you Nasapa a pinermaan ni boss. Iso nga in-release min adagos. Kasta ati mayat. Ada siguro gatangam anya. Adda nga rod. Kaya't kumanmat a sorpresaan ni misis ko. Dayta ati nadungo nga asawa. Man-manong ita, anti mang sorpresa iti misis na. Tapnos anak asong-sungitan na kanayon. Nalakalaang matiref kat ita, Mare. Ibagamkin nila kay mo, tagumatang itiref yung. Idi pa'y nga ibagbagak dayta, Mare. Kaslaawan mo timang mangag na 1 awan. Ay na, agur-urnong siguro pa'y matan. Nabaybayagan nga ibagbagak. Saan pa'y nga taan nakaurnong aging gaita? Adan samat kurkuripot nila kay mo. Yakman amo, Mare. Amo na mo takasapulan mi unay ti ref. Ni, Mare, adamot nagsardeng alugan ijay sangwanan ti balayo. Wala peso. Apay nga to dayta. Ingka kitain, Mare. Sige, Mare. Agawidak pa'y nga rod. Ay, agoy ka. Alaang pa dyan paref mo, Mare. Ay, wan gayam anya. Orayan nakituyan, tayo nakalaan. Oh, anya ti makunamba kahit. Nagatang kunda ito'y nabayagan akid-kid daw am aref. Dakalbay day ta aref. Anyamot dayta a klase ti ref.
Saan ka naragsak? Saan ka di aref ti kayat mo? Saan akas nga style ti kayat ko? Jay ada kolor na. Nyamot dayta. Anya ayat ti kayat mo nga style? Jay ada kolor na kun duwa ti ridaw na. Kayat ko, silver, saan apuraw. Kunak man nun naragsak ka, taadan ref tayo. Nagmadimot ay ginatang mo. Gimatang ka lang arudon. Jay pa'y kadaanan nga style. Ay, wow! Kabarbaro aref! Ay na, nagbongga, manang! Adan ref yun! Anya nga iti wow dita. Ay na, kat na nagmayat! Naglawa iti uneg na. Ado ti paladpad na. Kan, ay na, ti kolor na. Pang sosyal at talaga. Yakla kayat dayta ref. Uy, ala ni manang. Talaga adi mo amo ti agap risyaan niya. Ay, kat no nagngina dayto aref. Anya nangina. Kat no kadaanan nga style dayta. Ay namanang, napintas dayto a brand. Kastoy jaref mi jabalay. Gimatang gayam ni manong mo. Ngam di namot dinamdamag no anya ti kayat ko. Kaya't nakasiguro a sorpresaan na. Sa anak mo ta na sorpresa. Ay na, kastakan at talaga idi pay laeng, manang. Di mo amo nga apresyaran ti effort dakan ka. Imbes ko mang ag-thank you ka kanila kay mo. Ang nakamisuot ka kit din. Manong James, agawid akon. Nagbit ka man na pimasyar. Di magasak na ang biit. Kat nakitak nga dagayang baro a refyo. Wen, ginatang ko para kan ni manang mo. Tainal daw nga agrik-reklamo. Ang amita taing gatangak. Ay, siyak pa'y tidakas. Kasta talaga ni manang ko, manong. Idi pa'y laakas ta ti ugali na. Ay, jak man mo. Tasan ama kon kontento. Kat no nagmayat jay ginatang mo, aref. No siyak ti gumatang, kas di a klasikan brand ti gatangag. Saan ka nung amin anasurot jay kayat na akulor kan style? Ay, bye-bye amon ni manang ko, manong. Adakan kwa na ti problema. Gaputa di na amo ti makontento. Wow, Mare. Sinorpresa na kagayam nila kay mo babaan iti ref. Agasam day tangay apanang dungo na kankan. Kasta unay mo't nga isam mo, mare. Ay na, no siyak ti sorpresaan nila kay ko iti ref. Arako, pag iti kasta unay kay kayat kun samot ti masursorpresa. Ay, di tati nagdumaan ta. Ay na, saan ka naragsak iti day ta sorpresa kan kanila kay mo? Apay kumamaragsakan na. Saan aday di aref ti arara paapag anya? Di na payla isubli. Ay, si kakit dimat, narigat kagayam nga ay-aywan. Ay na, nagmayat mo tanday ta blouse mo. Bagay mo unay. Nalakalaan day ti manang. Ginatang ko ijay ukay-ukay. Ay, awan lat panawan ko amapan agukay-ukay. Kurang pa iti aldaw ko alpas at dagiti nagado at trabaho ti unag ti balay. Ay, kasta talaga ati plain housewife. Yak pa'y masangon ti ag-shopping para iti bagi. Ni Manong James, nakatugaw dita. Mangeg na ka, manang. Saan nakaamang mangag dayta? Bising agbasbasa. Anya saan? Mangmangag ko amin na pagsarsaritaan nyo. Kung nakakonsentrate ka nga agbasbasa dita, manong. Siguro, mas bagay ko dayta a blouse no siyak ti mangisuot. Ay, di mo dawatan day ti kanyak, manang. Tapaboritok day ti a blouse. Uray no ginatang ko lang, ije ukay-ukay. Oh, apay nga, James. Saan kan samot tan nga agurder iti sitaam? Saanen, Lala? At dabalon ko. Amumuten, agtip-tipidak. Sa bagay, may maya tilotong bahay ako nada. At dangamin iururnungak. Kunang matanagatang mo di appliances a regalom ka ni misis mo. Ah?
Ajay ref. Wen, nagatangkon. Adamanan kayat ko agatangen para kan ni bakat ko. Uy, talaga anadungo ka iti asawam, ah. Manmanuti kasta. Isungarod nga agtip-tipidak. Tapno magatang ko, ti kayat na. Ala, manganta yung arudan. Tani, pa nagtatrabahon tumanan, inton madamdama. Ipadawat ko dagiti na dumaabado. Ay, umanay pa'y lang matdagiti kanyak, manang. Iso ako kwakon, ah. Sige, alaamon. Manmanon ti umanay abadok. Talimukmagak mat ngamin. Di ipadawat mon, tasya kun ti mangusar. Akat. Ne, adamat gaya man ni Manong James. Anya ti aramiden yung agkapsat. Impadawat kun ka ni ading ko dagiti badbado asaan nga umanay kanyak. Nasayat mat. Tanapon no day ta kabinet mo iti badbado at di mo mat ususaran. Ay mon gayam. Oh, para kan ka bakat. Wow, nag-sweet matan. Anya da ito'y? Lukatam ngamin Ay, ni Manong James talaga. Mahilig iti sorpresa. Blouse? Wow! Kasla Jake, blouse ko akayat mo, manang. Ang brand nyo dayta. Kan, ada pa'y nagan na. Ay, nangina dayto'y manong. Awan nangina, basta para kan ni manang mo. Ay, ada ko mamot mang regalo kanya kiti kasta. Naglamuyot mo't unay ti tela na. Kasta ti uso ita, manang. Ay, bagay mo dayta, tanalukmag ka. Diyak kayat ti kolor na. Anya? Ay, apay adi mo kayat. Kat maibagay mo't kan ka, tanapu daw ka. Sagmamano da ito'y, James. 1.5 lang mat. Oh, kita ang manday ta, manang. 1.5. Idin to tajay blouse ko nga ukay-ukay kat sanga gasot laeng. Intad mo la kumakanya kung diyak kwarta nga inggatang mo. Tainggatang ko langan iti sidaan tayo. Ala ni manang. Imbes ko mga apresyaram day ta regalo ni manong. Jack la ko man gimat gatangan. Kat no nakangingina. Diyak mo't nga rod kaya ti tela na. Kastamot ti kulor na. Makapadismaya ka mat amaikan iti regalo. Wen nga ron apay akasta ka, manang. Kunang man, no kunam nga inggatangan na kanila kay mo itinangi na a blouse. Diyak pa'y mo't nakita nga inusar mo. Diyak kaya ti tela na. Iso adyak us-usaran. Kaya't mo asawan, nakadulin laang. Wana, aday jay anak kahanger. Ay, sayang mat. Mom, numanuti kang inaan a blouse nga inusar ko, 300 laang. 1.5 diya ginatang nila kay ko para kanya. Ay, agasam ngay, nagngina, idulin mo laang. Ay na, makitam laeng. Mamati ak, no kayat mo. Ay na, nangaton sa unay nga minti standard mo, mare. Nga mamom, no siyak ti sagutan nila kay ko, uray pa'y manuti gatad na, apresyarek lata, tasaan ajay gatad na tinapatig kanyak. No dikit jay ayat na, no apay asagutan na ka. Jack la ko man inggat gatangan ni manang mo iti blouse na. Apay mat manong. Saan namat nga usaran? Nakadulin latan iti kabinet na. Ay, sayang mat. Sapay nagngina day jay. Ay, idi inggatangak iti ref. Pagarup ko, anaragsak. Angam, ay inuntan nakpay. Una yan. Ay, di na nga taam mo. Asakbay amagatang ko dagita, kat adu dagiti sakripisyo nga inaramid ko. Nagtiptipidak, tapno makaurnungak igatang ko. Sapay la kumaa. Tamaamiris ni manang ko dagita, manong. Ay, ngamtay ko namon, sa bali ni manang mo. Ay, awanan tiganas ko amang tagpay kankwana. Nadismayaak itikas deng ugali na. Oh, naluton ti merienda pagsasangwan tayo. Ayat ni manong mo. Rimwar mat itay, manang. Kat saanan ang nagsubsubli. Ne,
Napanan na ngayon. Agpaspasugnod sa amatan ni Manong James. Si kamot ngamin, Manang. Nagadun, tiginatang naparakan ka. Hangam, di mo man la ipakita ang naragsak ka. Imbaga na daytakan ka? Katuan. Tasi ka, di mo ammo timangrik na. Nasaktan tirik na ni Manong. Ay, masyanak pa ikit di kan kuana. Kasta ka di? Wen, Manang. Ay, di mo ngamin ammo ti agapresyar. Iso asikamot ita ti mangay ayo kan kuana. Lakay, umay ka manganan berberukan da ka. Napnapanam aya. Sanak amabisin. Kaya't mo ka di tayalaan ka iti kanam diti salas. Awan ganas ko amangan. Wan gayam lakay. Agyaman na kadagiti banbanag nga intad mo kanyak Amo kamin ang nasaktan tirik na. Ar-aramidak ti amin para kan ka. Agsak-sakripisyo ak. Tapno magatang ko ti kayat mo. Anya tinaganap ko. Kusilap kan ungat. Day tatibidot ko lakay. Kat dumawdawat ak iti dispensar. Siyakmat ita, tenda sorpresa na kan ka. Anya dayta? Agbalbaliw akon. Sursuruwak nga ikan patagdag iti amin na sakripisyong kanyak. Kan iti pamilyata. Kun kunamlaang dayta. Saan? Agpayso ti bagbaga. Inton bigat, mapantayo makimisa. Kaya't ko nga isuot di intad mo a blouse ko. Talaga? Katuan, nagasatak tayo ni kanak iti regalo uray awan okasyon. Saan nga amin amisis at damister na akasken ka, lakay. Tal na kumakan kapya ti adda kada tayo, tapno natalina ay latta ti biyag tayo. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, hindi ibasa ti Job Kapitulo 12, versikulo 12. Addaan dagiti lalakay iti sirib, ngam addaan ti Dios iti sirib kan bilag. Addaan dagiti lalakay iti sirmata, ngam addaan ti Dios iti sirmata kan pigsa. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Dako, nanang. Nasaya at tasimangpot kan, Mario. Itaypay apadpadaanan ka dito ruan. Apay aya. Day tasawam, awan sursuro na, bastos. Nana. Sinong basungbatan nakit din? Ibagbagak laang matirumbang aramidin na. Di na kaya't ti paisuraw. Ala, bayan nyo, takasaritak. Ay rumbang lang. Saan na nga amo ti mang respeto iti pada na tao? Sorwam, tasawam. Imuna kami anangan karagiti ubing. Susan. Nagipulong kadikan ka dagos ni nanang mo? Wan, pudno. Sinong batak tanapunuan akon? Anya ti panang ipagarup na kanya? Bato? Nga awan rik nana? Paspasensya klaang ni nanang mo, Mario. Ay, na, Susan. Jakon ammo no anya ti aramidak kada kayo. Ammo, Mario. Ammom no anya ti kasapulan nga aramidam. Ngam di mo kayat nga aramidan. Taan niya kumaday taanas kan nga aramidak. Pag sinaan na kami adwa. Ay na, Susan. Saan akas karinat? Anariga ti sumina? Awan ti pagabag iti renta? Ngam day ti kasapulan. Tapno agtal na ni nanang mo ken kasta akmet. Saan kami nga agkadutan ka ni nanang mo, Mario? Iso apangasim.
pumanaw tayon ditoy. Saan ka dia, senior citizen, matan ni Minda? Ay, katuan. Kasi senior na. Apay, saan na kayat nga agmiyembro iti organisasyon tayaw? Apay, kayat mo akadwa day dya tao. Katno na kaungungat. Ay, sumat lagayam. Atunggal masabat ko. Kat saan man lang umisam. Ay, inistorya dya manugang na. Akanayon da nga agsinong bat, gapo iti madi nga ugali day dya aminda. Ay, narigat ti kasta kasasaw. Miso abay-bay amlaeng. Naragragsak tayo ijay grupo. Iso asaan tayon anayunan iti pangit ti ugali na. Sa bagay Anya nga ay. Umay ka na. Tamapan tayo agpractice iti salaan tayo. Para inton barangay fiesta. Ay talaga gayam nga dapasat tayaw. Ay katuwan Ay, ipakita tayo mataka nagiti tao. Nga uray no senior citizen tayo. Kabaulan tayo pa ilang matati sumala. Entertainan tayo ida. Ay katuna, katsiguradaw. Palakpakan da tayon tao. Wen, iso ang masapol nga agpractice tayo anaimbag. Bakit? Agay ay ayam dagiti ubing ije parangan. Umay kamatan Jak kaya ti rumwar. Makitak tumanen day ta inam. Jak kaya ti makuskusilapan. Gapulaan kan kuana. Agbalinen ang limitado ti lugar mo dito'y balay. Sana balin Anano sa kun? Pangururayak iti desisyon mo pumanaw tayo ditoy. Susan. Ingka ni ayan dagiti anak ta. Ditoyak unag. Ado tinaskan nga ramidak ditoy. Apay, di na kayat ti rumwar dita si Ledyo, di na laing nga asawam. Adda kanu aramidan na. Ijay laangan unag, ti ayan na, akas laadda kabuteng na. Ay nanang, saan ta kuman apagsaritaan ni Susan? Tapaya saan? Ijay laang batog tiri daw ti si Ledyo ti ammo na awalisan. Di mo ka di makita dito'y paraangan, nakawarwara, nagado abulbulong, di na pa'y maiturod nga umay walisan. Ala, siya kung timang walis. Tapaya ka, mabambanog ka ngagtrab-trabaho ngagmalmalam. Ita, sika pa'y tagwalis. Ay, bayam, taiso ti umay agwalis. Nasaya at matnumadlaw na anarog iti paraangan na. Idi, inal daw asyak ti manglinlinis di ta paraangan. Nakita na kadidagita nga inararamid ko. Ita, syak manen ti dakas? Ay, jak kaya ti mapanaglinis dita. Takanayon nga iso ti nakatakder ang nakabani kas dita. Susan. Jak kayat nga agkita kami. Taang mga no adda maibagakan kwa na. Kat syak tumanen ti dakas. Bakit? Pasensya mo ni nanang ko. Baketan, isu akas jay. Isukot dayta. Baketan, ngam nakaung-ungot lata. Rombang ko mga agbalin anasaya at atao, taaddan edad na. Ngam ad-addamat nga imalas ti ugali na. Ala, saan ta napagsaritaan dayta? Kunam nga da nakita mga apartment, ije sentro. No kasta, mapantakitaan. Tatalaga akayat kon ti pumanaw ditoy. Maridolor! Aw, apay. Ay, nagpintasan dagiti sabong mo arosas. Adda na labaga, kan adamot pink. Ay, mulam dagita. Saan? Mula di manugang ko. Ay, mula ni Susan. Ay na, nagmayatan ta makapatubo iti rosas. Ay siyak, namin ado akon nagmulmula iti rosas ay di paraangan me. Angam sana nagtubaw. Angam kayat ko aparutan amin dagitaw. Ay, nay. Apay ngay, maray. Kat nagmamayat, nay. Mula gayam di manugang ko akagurgurak. Ay, si kaki dimot, maray. Saan na rumbang aguraam dagiti membro ti pamilyam. Bastos gayam. Nay, kat no nagsingpet mat ni Susan. Idi nagkadkadwa kami.
Nagis-istorya kami. Kan man nakigayam ba? No da kayo ngam no siyak. Bastos day di babae. Si kakit di mat. Ay umay ka man kit di makipraktis ka na kami iti sala iti plaza. Taagsasala tayon to, inton barangay fiesta. Sana ka nausam iti kakasta. Ay na, mayat day to'y maray. Nangruna ka na tayo ababakot kan lalakay. Ay, gayam. Saan kan sapay mo't a membro iti organisasyon tayo senyor? Da kayo laangan. Sa anak nga interesado. Nakita nga agsarsarita kayo kan ni Dulor dita paraangan da. Ay, di magasak Tanakitak nga agkarkartib iti masitas na. Dinamag ko pa yan, no kaya't na ti makimembro iti organisasyon tayo. Anya nga iti kunana. Ay, saan ka nun nakasapulan na makimembro? Kunak tumat ngamin kan ka. Ay, pudnon samot jay ibagbagan ni Susan. Anasungit day jay akatugangan na. Makita mat iti ropa na. Ay, kaut. Bye-bye tayo na. No di na kaya ti makimembro. Ay, katuna. Ala, intayo nga ro din ag-practice iti sala tayaw. Ay na, naragsak ti biyag tayo senyor. Pare Mario, Mare, sa dino ti papanam. di tanti pagiganan mi. Imakar kami iti pamilya. Kasta ka di? Ni, si kamot ti magsibsibog ka dagiti masetasyo. Wan, halay di ita, awan trabaho ka. Kayat mo asawan. Pimanaw kayo ije apartment yo, ije sentro? Pimanaw kami for rent day jay itan. For rent? Apay pare, kayat mo ti agrenta ijay? Wan ko mamare. Ay, nabayaga kong agbirbirok iti apartment. Di ka man, nagdakkel day ti balayo apagiganan nyo. Kurang pa'y daytoy para kada kayo. Kaya't ngamin ni misis ko ti agtrabaho ijay sentro. Kasta ka di. O sige, itad ko kan ka ti number di akin ko ka ti apartment. Ibagam asaan nan nga iparenta iti sa bali. Agyaman mare. Agyaman unay. Anya ti panagkunambagat. Mayat kadimot lang apagyanan da ito yung apartment. Nalawa. Kan asidag iji planong apagtrabahuan. Ay, kayat kun dito Saan pa'y unay anangin na terentana? Mario, kaano tayo nga umakar dito Umakar tayo na dagos. Katuan apay abayagan tayo pa'y laang ngay. Sige, ibagak ka ni nanang, apumanaw tayo ni J. Balay na. Apay anas kan apumanaw kayaw. Awan mo ti sabali amang tawid ay iti balay no saan asika. Nanang, panawanan tapno sumina kami iti pagyanan. Sinabi doon nga nang day tanalaing asawam ti panunot mo. Nanang, hindi yu ibaga ti kasta. At dabukod ko apanunot kan desisyon. Amok adiniktaran na kalaang ni Susan. Kat sinurot mo mat adagos. Intun umay alawas ti ipapanaw mi, nanang. Ayag may sa akon. Hawanan dagiti apo ko kamang ray-rayaw kanyag. Iya dayo mon ida kanyag. Susan, apay day tadakkel atrak dita sangwanan ti balay ni nanang yaw. Pumanaw kami nga minan, nana. Ay, pumanaw kayaw. Panawan yon ni nanang yaw. Wan, nana. Talaga nga minasaan kami nga agkatunusan, Apolos. Ay, kat kaasimot ni Mari Dolor no kasta. Agmay-may santom dita balay na. Kaya't ko kumamot ti agtalinaod ditoy. Ngam talaga adyak kaya ti ugali na. Sa bagay, nasaysaya at ngamin nusumi na dagiti agasawa kadagiti nagandak. Nana, alakot, saan ka amang liplipat Balasang ko. Agpasyar kan tulat ta ditoy. Ay, unay matan.
Nakakaasi day tabalay ni Dulor. Awan silaw na itiruar akas idisigod. Ay kat, agmay-may sa gaya man. Ay, imbag man, takabalan na ti agmay-may sa. Jak amo nubis-bisitaan da Mariaw. Adayo gayam kano jay makaran da Mario jay sentro. Ay, no siya klamay sa jak kabailan ti agbyag nga agmay-may sa. Ay, iti da ito nga edad ko. Ay na, mabibit ti apit ko, no awan kadwak. Ay, Mari Dolor. Nasaya at man tayo malatiw ka. Ay kat umunag ka. At dan samot ar-aramido, Maray. Ay, awan. Inton malam amapanak makipraktis iti sa ala dita plaza. Nala, agtugaw ka, Maray. Nakitak nga rod kat naragsak kayo apadak ababakag. Ay, katwan Apay kumasaan kami naragsak. Kat adaw ti aramiden may. Ay na, busy kami ita. Ay, siya agmay-may sa akaw di tabalay. Ay, win nga rod. Tapi manaw gayam da Mario. Maikawa ako nay, tawanan dagiti apukok amang ray-ray aw kanya. Ay ka, imbag tarimwar ka. Talaga nga umayak makisaritaken ka. Kaya't kung amain ti agbalin mo't a miyembro iti organisasyon nyo, Maray. Ay, kaya't man ti makimembro? No mabalin Ay kat mabalin Sumurot ka ijay plaza, taad da ijay ti pagpalistaan. Ay, kaya't mo kadimat ti makisala. no mabalin. Wan, di ka madanagan. Ada mangisuro kada tayaw. Naragsak gayam at talaga dito'y. Kunak tumatkan ka, talaga ang naragsak. Panagriknak kat sa anak ng agmay-may sa. Win adda kami akakadwa, Mari Dolor. No addawayayo, Maray. Mabalin nyo ti umay ijay balay. Sige, ibagak to na itakadagiti kakadwa. Silulukat tiri daw ti balay ko, para kada kayo. Mario, ingkamot bisitaan ani nanang. Manon abulan asaan ka nagawawid iti balayo. Day tamot nga rod ti plan-planwag. Laglagi pam nga agmay-may sa ninanang mo iti balay na. Amok sakit pa'y laang tinakam na kanyak. Kaya't kumat-kumati sumurot kan ka. Ngamjak kayat aperjan ti aldaw ko ita. Sayang ti matgadak. Bayam, tamapan kung to bisitaan ni nanang. May, awan samot tao dito'y balay mi. Napnapanan nga tangay ni nanang. Imal aldawan. Baraw ka, birbirukam ka din ni nanang mau. Aywan tata. Ngam, kaslaawan mo dito'y balay mi. Ay, madama ang makiprak-practice iti sala, kadagiti padami a senyor. Ha? Ninanang? Mapanagsala? Naawis mi mat nga main. Inal daw ang mapanag-practice. Kano adda meeting mi a senyor. Kanayon nga adda. Ni, mayat man kasta, tata. Tinasayaat, mapantapay laang di tabalay. Pagururayam ka ni nanang mau. Sige man nga rod, tata. Kumustan ti pamilya, Mariaw? Nasayaat kami, nanang. Di na kami pakadanagan. Nalawa di paraangan a pagtartarayan dagiti apokom. Nasayaat no kasta. Ay, sunalaang. Taadayo ti ayan nyo. Jakon insurot ti pamilya nga umay pumasyar kada kayo. Taada eskwela dagay ti ubing. Kan adamat trabaho ni bakat ko. Iswa syaklangan ti may. Innam abulan asaan tayo ang nagkikita. Bayan nyo, nanang. Tainton bakasyon dagiti ubing. Umay kami to agpasyar. Amin kami. Namnamaag day ta, tamailiw akong kadagiti apo ko. Unanang,
Ay, kat, kumusta ka matengay, nanang? Naragsaka kitan. Gagayom kong dagiti padak ababakit kanlalakay. Nasayaat no kasta, nanang. Ibagam kin ni Susan ang nagbalbaliw akon. Katsapay kumata napakawan na kadagiti nagkurkura ang akan kuan na. Kinapudno na. Isu amis mo tinangiba ka kanya ka. Nga agawi da ka. Tapno umay kayo bisitaan. Amok ang nasaya at atao ni Susan. Siya tinagbidto tanak ko. Siya ti adda basol na kan kuan na. Naragragsak mutlaeng ti panaglalangan ti pamilya, no adda panagpakumbaba iti tunggal maysa. Ngarod, baliwan ti madi nga ugali, ket kapyalat ta kuma ti agari. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Juan Kapitulo 15, versikulo 12 kan 13. Daytoy tibilin ko, agiinnayat kayo akas panagayat ko kada kayo. Ti katanokan nga ayat nga ipakita ti maysa a tao, isot panangipaay na itibiyag na para kadagiti gagayom na. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. O anya, mayat kayo iti singasing ko nga agnegosyo tayo. No siya, kayat ko ah. Approve para kanya. Ngam, anya nga negosyo ti sirken tayo. Beauty parlor. Iso ti mayat ita ang negosyo. Sa bagay, nabayag ija Manila ni Juliet. Amuna no kasano ti mangi-manage iti beauty parlor. True. Ado ti kapadasak iti kas na negosyo. Kaano tayo ngay nga rod amabalin arugyan? Adda nakitak amabalin tayong abangan iti sentro. Asidag iti palengke, kan shopping center. Iso asigurado nga ado ti umaya customer. Mayat ano kasta? Ipakitam to man nga rod kada kami no sa dino dayta. No kayat yo, mapantayo itan. Anya ti makunam, Mare. O sige, mapantayo ah. Saan tayo asayangan dayto agundaway? Agsososyo tayon iti negosyo ko, kumare. Agpapada tayo abumaknang. Dad, adakon. Ada kamot gayaman. Adda good news ko ken ka. Isumat lagayam ang nakaragragsak ka. Anya ngay deta a good news. Agsosyo kami iti negosyo kada kumarek nga Eva, kastamot na ni Juliet. Agsosyo kunam? Wan, kat amom no anya tinapanunot may negosyo? Beauty parlor. Sigurado ka kadi, akayat mo asar kan deta a negosyo. Naplano min analaing. Isungarod anarabyana ka nagawid, tanagplan-plano kami. Kastoy ti mapasama. Ni Juliet ti mangi-manage. Kasta ka di. Makitam ko maita ni Juliet. Nakapinpintas. Nabayag namin iti Manila. Tanag-training no kasano nga agipataray iti beauty parlor. No iso ti mangi-manage. Anya ngay nga rod matipasatyo. Pagbibingayan mi aji kwarta apang rugyan mi. Saan a basta-basta beauty parlor ngamin di plano mi. Anya nga rod ngay. Mabalin ka nga ag-relax. Ada spa. Ada basit a kantin. Tapno saanan arumor dagiti customer. Ijaydan nga agmerienda, kabayatan nga agpampa-beauty da. O, saan ka di nagmayat, Dad? Oh, kukumarek ang napipintas.
Anya ti makunayo iti malmalpasan a parlor tayo. O, ha? Wow! Nagmayaten ti impaaramid mo, Marie Juliet. Sosyal na talaga. Pintor na ang ti kurang. Da kayong tagpili no anya ti kayat yung nga ipintur tayo. Tapno super duper classic day ti parlor tayo. Sika, Marie Ems, ano ti kayat mo? Anya nga tayo ti maibagay ako, Lord. Di ko mauso ita ko, no? Tapno maawis dagiti customers. Oh, saya atin yung at yung trabaho. Ay na, Jack kayat day tapan na kailan sa tikayo dita. Ay, sukatam nga raw, Bob! Wan, sukatan nyo. Jack kayat ti sinsinan at trabaho. Ay, nag-stricto ni Marie Juliet, anya. Mayat a manager ti kastang. Kita mo, talaga apulido ti trabaho da. Ay na, pasensya kayon ko kumare. Kasapulan abantayan dagiti trabahador. Sabali ka talaga, Marie Juliet. Siyempre, amok gayam ti mangi-manage iti negosyo. Italag mi nga roden kan ka ti panang hire ka dagiti kadwam dito parlor. Leave it to me. Pilyak dagiti expert beautician. Robert, ada nang nagkuapatalastas iti radyo. Baro a beauty parlor kano diti lugar tayo. Kat nangagkutinagan ni misis mo. Maysa kadagiti akin kukwa. Wen, kasosyo ni misis ko. Mapan kayo kidian, opening na. At the discount yo. Kasta ka di? Kaslain ton Sabado ti opening na. Wen, inranada a Sabado. Tapno adu ti tao amapan. Siyempre, awan ti klase kan opisina. Negosyante gayam itan ni misis mo Sabali at talaga itan ti level up At da kasosyo ni misis ko. Taluda amin. Inaktuman padasan. Nabayag nga minin sa anak ang nagpa-beauty parlor. Barang ada discount ko no mapanak. At da ibaga ka ni misis ko. Nga amin nga office mates ko amapan. Ikan na iti discount. Ay, nagmayatin no kasta. Thank you, Robert. Ay na, nagano ti customer iti opening tayo, Mare. Huwan nga rod. Awan pa yan pagtugawan dagiti daduma. Kunakun ka. Talaga nga ag-click dahil ang negosyo. Kita ang dagiti agbayad. Dahil naktumulong ang mga sikaso ka dagiti daduma a customer. O sige, Marie Ems. Bongga, tinegosyo tayo ko kumare. First day, jackpot adagos. No kastoy nga inal daw, ay kat sigurado abumak nang tayo adagos. Kat bilangan tayon no mano amin dagiti nakolekta tayo itangal daw. Ni Madam Kahera timang bilang. Take it away, Marie Eva. Okay. Agbilang tayo iti kwarta. Inikam kadimot lang iti discount dagiti office mates ko anapan ije parlor mo. When kung nakaroon nga agsublidan to, ta kontento da itin paaramid da. Kat nuray dala nag-absent. Talaga? Wen, ni Bernadette, nabigbig mo. Isu jay cashier san ka di? Jay kulot ti buok na? Wen, jay office mates ko. Limada nga min nga imay nga office mates mo. Ay, sigurado. Isunto man ang ti agmalmalam nga istoryaan da inton bigat iti opisina. Sige lakay, agayab ka pa'y kadagiti gagayam mo. Tapno umadu pa'y dagiti customers mi. Oh, kumare, mayat-mat lang kagbalin a Kahera. Ay na, nagmayat Mare. Ay, ma-enjoy ko launay dahito at trabaho. Kat, pagsweldo nga roden dagiti beautician tayo. Wan gayam anya. Una, tapno maala tayo matindagiti bingay tayo. Wan, di kay madanagan. Tapasat ti trabaho dayta. Kasta kat ti kayat ko kan ka, kumare. Amam Robert, nagado ti umapapal iti buok ko. Damdamaganda no sa dino ti nagpaparlorak. Kat,
Anya ngay timbagam. Siyempre, imbaga nga iti parlor ni bakot mo. Kasta tulungan nak amang i-promote. Apay kit din asaan, kat pudnomot amaya ti agpapintas iti parlor ni misis mo. Agyaman nak no kaya ti wijay. Manuda ko naman ang sosyo, ijay? Taludang agagayam. Mayat man, tagkikinnaawatan da nga gagayam. Sapay kumaa, tagnanayon akasta. Saan ngamin akas karina, tiin bes na iti kasta ang negosyo. Ay na, saan ka amadanagan? Tamasulit na dayjay. Ang mga numadoble pay. Ngamin, nagado ti customer da. Hello, kumare. Kumare, busy ka di itangal daw? Apay aya. Umay ka kumaadagos dito'y parlor. Adanas ka nga ibagakan ka. Di mo pala ibaga ita? Saan ang mabalin a basta pagtungtungan ta dito'y cellphone? Kasapulan a personal nga ibagang. Sika talaga. O anya, makaumay ka di? Wan, sige. Urayak lang nila kay ko. Tadala ang biit na panan na. Umay ka adagos ha? Urayan ka. Wan, di kagdanag. Absent samad di kahera tayo. Agtugaw ka. Taday ta ti pagsaritaan ta. Nagseryoso ka mo tan. Siyempre, seryoso day ti apagsaritaan ta. Ay na, kadla at nagnerbyos iti dayta. Jay kumare ta akahera. Apay, Among ka din no apay nga absent ita. mga ano ang damot na patod na inaramid na. Napan nag-shopping. Amom, nagdadakkel ken nagpupuskulan dagiti alahas na. Anya ti kayat mo asawan? Bumasbasitin ti sapul daytoy parlor. Di mo ka di madlaw dayta. Anya? Ay, mapukpukawan ti panagtalag ko kini Eva. Ay na, di ka man agsasao iti kasta. Ay napud no dayta mare. Tunggal umay agkahera. Mano aribo ti bulbul sana. Ha? Maperdin at negosyo tayo no kasta. Maperper din. Iso anas ken nga agaksyon tan adagos. Anya nga ti aramidan ta? Ikatentan day di a babae. Ngam, aggagayam tayo. Lipaten tayon ti panaggagayim tayo. Maperdi no maperdi. Narigat ti kasta pa ng lokloko na itipada na at tao. Bakit? Kumusta nga ijay parloryo? Anya ti kayat asawon det apa nagsinaay mo? Agsakitan ti ulo ka mang pampanunot. Mamati ka kadi at taktakawan ni kumarek na Eva di parlor? Anya? Saan ka di nga iso ti kahera? Uwan nga rod, bumasbasitan ti sapol di parlor. Kat naobserbaran ni Juliet, akanayon abaro dagiti gamit ni Eva. Kompleto pa iti nagpupuskol nga alahas. Saan anasaya dahit ang mapaspasamak no kasta? Apay nga yakastimot ng ti mapaspasamak iti negosyo mi nga gagayam. Sapay nagmayat ti rubwat mi. Agpanunot ka, bakit? Saan mo abaybayan ang mapukaw jay kwartang ay niinvest mo? Ayan, day dya, Juliet. Juliet! Umay ka man dito ay! Addaak ditoy. Ket nasaya at mata si mangpatkan. Anya dyan nakadanon kanyak nga ibagbagam, ha? Hoy, ibagakkan ka. Uray 5, awan tinakaw ko dito'y parlor. Ha? Di ka la nagbain anang ibaga iti kasta? Ket kompleto kan iti agkakangina nga alahas ken gamgamit? Agpo-audit tayo, tapno nalawag ti amin. Sige, aramiden nyo dayta. Abay, ti kunayo, mabutengak. Jakla kuman nakisosyo kan ka. Nakarkaro ti babawik ang nakisosyo kan ka. Idarum ka. Idarum ka, gapo ka dagit imbagbagam kontra kanyak. Dinadaol mo, ti kinataok. Sige, agdarum ka lang. Sa anak amabutang. Sanguan ka, ijay korte. Sana ka nag-duty ita, Mari Ems. Kasanon nga dinegosyo tayo nga aggagayam. Agdarumak. Idarum ko dayjay a Juliet. Anya? Agdarom ka? Diyak kayat dagit imbagbagana. Anya ti panagkuna na kanyak.
Takaw? Mabalin ka di pagtutungtungan tayo laangan daytoy abanag. Panagkunak, saanen amaala iti saritaan. Awan ti papanan na, no di agdin na rum kami. Apay mo't nan ba nagakastoy. Sumina akon kada kayo. Siga, no kayat mula ta sumurot ka ni Juliet. Ngam siyak, nakapagdesisyon akon. Sumina akon. Kat ala ag ti kwarta, nga in-invest ko ditoy. Anya? Seryoso ka kadi iti day tanging bagam? Wan, Mare, seryoso ak, kat talaga nga aramidak. Robert, adaman damagak. Anya dayta? Napanak iji parlor ni bakat mo. Agbay may salaang mat a beautician ijay. Iso amin nanti agpukis kan agmanicure. Diyak maoray, iso an napanakon iti sa bali a parlor. Kasta ka de. Nagmayat mat idirugi. Apay, nalugi ka din? Saan mo titipan nagkunaka? Mas daawak ata awanan dagiti ado agamit da. Bimasit mat. Damagak po man kan nibagat ko. Mayat na agsubli di sigod nga ado ti gamit da. Aircon, kasjay. Kan ado pa'y ti beautician da. Bayam, taibagak dayta kan nibagat ko. Among bakat. Mabainak, idinagdamag ti katrabahwak. Noan niya kanun ti mapaspasamak iti parloryo. May saka nung aminan ti beautician. Nilaangan Juliet, iso ti kahera, iso pa'y ti agtrabaho. Talaga ka di apimanaw ni Eva. Wan, inala na amin na kwartana. Katidakas na, inala na pa'y dagiti daduma agamit mi. Ay, unay matdaytan. Naggulo itan ti sitwasyon. Nukas tamot lang. Sumina ka moten. Alaan mo tan di kwartang ini-invest mo. Awanan tinabati a kwarta. Anya? Panagkunak, marigatanan ang makabangon pa'y dayjay a parlor. Ay, unay moten ti kasta. Ay, nagsakit moten adanggan. Napukaw di negosyo yo. Namimpinsan pa'y anaperdi ti panaggagayem yo. No addakan ka ti Diyos, addamat nga rod ti makuna nga ayat di tapusom, nga iso ti pagtaudan ti amin a kinasayaat. Kat agbalin ka anapudno, kan napakumbaba agayam. Papagayam ditan ti nagibusan ti maysapay a pakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.